Tukiambia na thukuru wa Koinoko wa Muingi wa Imwana na airetu wa Karega Kigumo, kuri arutwo 182 maikarĩire kigerio kiu. Arutwo 124 ni marakinyitie grade ya C+ guthie na iguru, kuri eri marari na A-, 12 mena B+, 25 mena B rungie, 48 mena B ya kuruta, nao 41 mena C+. Na kwa maragwa thukuru-ini wa Kimiseni wa airetu wa Emmanuel Senior Secondary uria riu kuma mwaka uyu gukorwo ri wa anake na airetu mutaratara-ini wa Senior Secondary. Makiria ma nuthu ya arutwo ni marakinyitie grade ya C+ guthie na iguru. Airetu guku magika wega mathomo-ini ma sciences iria na hau kabere cionekaga gwikwo wega ni anake. Ongezeka kwa alama zao, kwa mfano kutoka mwaka ule uliopita na mtihani huu tumeongeza alama zetu kwa alama 1.5. Kwa hivyo ni watoto ambao wametufurahisha sana, tunaridhika na matokeo yao na wamefanya vizuri zaidi katika masomo ya kisayansi na pia katika masomo pia ya historia. Kiswahili pia kimefanya vizuri sana. Kwa hivyo ni watoto walioturidhisha. Rugamiriri wa thukuru uyu ugikuruhania maumirira macio na muthingi wa Gikristiano na gukorwo thukuru uyu raihiriirie inegene ria tauni. Erutaniria muno. Then our director onake ni ageretie muno tondu nake ni atuete support, akahe arimu support, akahe ciana support, gwakorwo guku thukuru maundu mothe ni marathie wega. Aikohe mwana na hau tondu ringi ni kwena challenge ciana ici gicagura pathways, magicagura pathway iria matendaga to matiari no menyo. Mwana ucio ka guku twina timu itu ya kuma guide mamaikarie thi mamenye mwana ucio kiria arenda we mwenye, tondu no nginya twambie na mwana tucoke turoe mwana uyu capability yake ni iriku. Koguo riu hau mwana tukamuhe chance ya gucenjia eke kiria we arenda. Ngiribotera Inooro TV kuma muhuro wa kaunti ya Murang'a, njitagwo Joseph Wachira.